La lista de Lavoisier de 33 elementos incluía varias sustancias que algunos químicos creían que se trataba de compuestos. Estos eran cal, magnesia, barita, alúmina y sílice. Lavoisier consideraba que todos ellos eran elementos, porque no podían ser reducidos calentándolos con carbón. Pero otros químicos sospechaban que realmente eran óxidos y buscaron otra forma de liberar su oxígeno y encontrar sus elementos constitutivos. Obtuvieron éxito al hallar un medio, que fue la electricidad. La electricidad era un nuevo juguete, muy excitante y popular. Benjamin Franklin había extraído electricidad de una nube de tormenta con su famosa cometa. Alessandro Volta, de Italia, acababa de inventar la pila eléctrica en 1800. Las noticias de su trabajo se extendieron con rapidez por el mundo científico. En Inglaterra, un científico llamado William Nicholson y su joven amigo Anthony Cartwright iniciaron enseguida unos experimentos químicos con electricidad. Introdujeron dos electrodos en una batería en agua con un poco de ácido y vieron que al pasar corriente eléctrica a través del agua originaba burbujas de gas que aparecían en cada electrodo. El gas resultó ser oxígeno en un electrodo e hidrógeno en el otro. El experimento demostraba que la electricidad podía separar dos elementos de un compuesto. Pronto se derivaron hechos muy importantes de esta demostración. Veamos ahora, en un experimento, cómo se puede romper la molécula de agua en estos dos gases. Hola, Pep! Hola Pep, què tal? Què farem avui? Avui farem una electròlisi. Ostres, que xulo! Pensa que hem parlat d'en Lavoisier alguna vegada i en Lavoisier considerava que hi havia compostos, que ara sabem que són compostos, però que ell pensava que eren elements. I fins i tot els més antics pensaven que l'aigua també era un element i ara sabem que era un compost. Però esclar, pobre Lavoisier només disposava dels òxids d'alguns elements i de carbó per reduir-los i no podia utilitzar l'energia que tu utilitzaràs per separar aquests compostos, perquè de què faràs l'electròlisi, Pep? Faré l'electròlisi de l'aigua i farem servir l'energia elèctrica per trencar aquesta molècula en l'hidrogen i l'oxigen que la formen. Aquesta cel·la la tenim connectada, ara només faltarà acabar d'endollar-la l'electricitat i tenim aquests dos elèctrodes, els quals submergits en aquesta dissolució faran que corrin els electrons per la dissolució i ens trenquin la molècula d'aigua, les moltes molècules d'aigua que hi ha aquí dins, per generar aquests dos gasos, l'hidrogen i l'oxigen. Aquest invent que hem fet aquí és perquè ara el que volem fer és demostrar i mostrar que aquests gasos, aquesta mescla d'oxigen i hidrogen, és una mescla explosiva, molt perillosa. I ho farem de tal manera, recollirem un volum petit d'aquests gasos i acostarem una flama i veurem com peta, veurem com és una mescla explosiva. Déu-n'hi-do. Déu-n'hi-do! Que sí, Déu-n'hi-do? Fem una mica més el gamberro, Pep. Vinga. Això m'ha agradat. Vinga, tornem-hi, doncs. Jo surto. Déu-n'hi-do! Déu-n'hi-do! Déu-n'hi-do, quina mescla més perillosa, la d'hidrogen i oxigen. Sí, senyor. I si recordes què va passar l'any 37 amb aquell Zeppelin, aquell dirigible que es va encendre a Nova Jersey, va ser concretament això. Aquell dirigible anava amb hidrogen, perquè l'hidrogen és menys dens que l'aire, i es feia servir per fer levitar, per fer volar aquests Zeppelins. Hi va haver una fuita i es va encendre, va esclatar aquesta mescla d'aquest hidrogen quan es va combinar amb l'oxigen de l'aire. Molt bé, molt interessant. I aquest hidrogen amb l'oxigen, quan es combinen, què donen? No dona res més que aigua. Molt bé. Per tant, aquests cotxes que funcionen amb hidrogen, quan no treuen vapors, per tant... No treuen No vapors tenen de CO2, no donen diòxid de carboni, per exemple, però sí que donen aigua. Dona electricitat i aigua. Jo no ho veig gaire clar, això, No veus clar? No ho veig gaire clar. M'hauries de demostrar-ho, Pep. Vols veure un cotxe com funciona amb aquest hidrogen i aquest oxigen? Vinga, Sí? sí que m'agradaria. Doncs mira, ben bé aquí, tu mateix el pots agafar. Tenim aquest prototip de cotxe, el qual funcionarà només amb aquesta aigua que té aquí dins. Aquesta aigua, ara connectant aquest cotxe
a l'electricitat, farem el mateix procés que hem fet abans, una electròlisi. Aquest cotxe conté una cel·la electrolítica equivalent a la que acabem de mostrar ara mateix. Per tant, aquí posant-hi una mica d'aigua i connectant a l'electricitat es farà aquest procés d'electròlisi. I aquests dos dipòsits que tenim a darrere del cotxe seran omplets per aquests gasos, hidrogen i oxigen. De la barreja del hidrogen i de l'oxigen tornarem a generar corrent elèctric. Això mateix, i aigua com a residu. Caram, és molt interessant, perquè així aleshores això és com si fos una pila. És com una pila. Molt bé. Molt bé. I amb el dipòsit carregat, ara què? Ara què? Doncs quan tinguem el dipòsit carregat, hi connectarem el motor a la cel·la electrolítica, la qual ens farà l'electròlisi inversa, mesclant aquests dos gasos per generar aigua i corrent elèctric que farà anar aquest motor. Uau! Molt bé, Pep! Ostres, molt interessant aquest cotxe? M'ha agradat molt aquest experiment que hem fet avui. Doncs espero que els nostres amics també. Fins a la propera. Fins a la propera. Dos jóvenes químicos siguieron por este camino. Se trataba de John Jacob Berzelius de Suecia y Humphrey Davy de Inglaterra. Berzelius publicó un tratado de química en 1808 que sustituyó al de Lavoisier como primera autoridad en este tema. Una de sus primeras contribuciones la constituyó el sugerir que los elementos llevaban cargas de electricidad. Humphrey Davy, cuando tenía solo 21 años, de repente se encontró con la fama al haber descubierto algo llamado gas hilarante o de la risa. Este gas es un óxido nitroso. La fama hizo que grandes multitudes se reunieran para verle y escucharle, pero Davy estaba más interesado en los trabajos de laboratorio. Se preguntaba, ¿qué pasaría si se utilizara la electricidad para disociar aquellos compuestos tan íntimamente unidos que los químicos habían fracasado en separar? Davy empezó primero con la sustancia llamada potasa. Decidió que debía llevar a cabo aquel experimento en ausencia de agua. Para ello, tuvo que fabricar unas grandes pilas capaces de suministrar unas corrientes más potentes que la pequeña pila original de Volta. Al instante, aparecieron pequeños glóbulos en uno de los electrodos de platino. Davy estaba seguro que aquella sustancia metálica era un nuevo elemento. Lo llamó potasio, de potasa. Descubrió que el potasio poseía una extraordinaria reactividad química y que podía reaccionar con cualquier otra sustancia. De forma similar, de la sosa aisló el sodio, un elemento muy parecido al potasio. Davy intentó separar otros de los elementos de Lavoisier, comenzando con la cal. Berzelius acudió en su ayuda, le propuso utilizar mercurio. El ensayo dio resultado. De la amalgama obtenida de la cal, aisló un metal al que llamó calcio. De forma similar, a partir de la varita consiguió bario, y de la magnesia aisló el magnesio. También, de forma similar, consiguió aislar el estroncio. Davy, en 1810, informó de unos experimentos según los cuales el gas verde que Schlee había obtenido del ácido clorhídrico era un elemento, no un compuesto. Davy lo llamó cloro, por su color verde. Bernard Courtois aisló el yodo de las algas marinas y Ballard el bromo de la sal de mar. Durante muchos años los químicos habían intentado aislar un nuevo elemento del bórax. Lavoisier estaba seguro de que su ácido, el ácido bórico, contenía este elemento. Gay-Lussac y Thénard consiguieron obtener un nuevo elemento al que llamaron boro, calentando ácido bórico con potasio. En 1824, Berzelius se dedicó a la sílice, una tierra en la lista de elementos de Lavoisier que Davy no había conseguido aún romper,
Tras adoptar el método utilizado por Gay-Lussac y Thénard, Berzelius calentó sílice con potasio y consiguió el éxito al aislar el elemento silicio. En 1827, la última tierra, la alúmina, un discípulo de Berzelius, Friedrich Börler, consiguió extraer una pequeña cantidad de metal, bastante impuro, de este óxido. Naturalmente, ese metal era el aluminio. En la siguiente tabla se resumen los elementos descubiertos durante esta época, mayoritariamente por Davy y Berzelius. Vemos que se trata del potasio, el sodio, el magnesio, el calcio, el estroncio, el bario, el boro, yodo, litio, cadmio, selenio, silicio, bromo, aluminio, torio y vanadio.